tuk chuak nom ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Ringtu nun part 11 kan ngai thado nanga Vawiin kan thupui tur chu Ringtu nun chu Hnehtu nun ani ti ani don ani amasain Johana le khathon pakhat na bunga changli thu hilonga khale masa ila Pathian rin to phot chuan khovel angam zel sia hi ani khovel ne a ngam na chu kan rin na hi lalpana thu mal som ro se amen Ringtu nun kan la jirmek zela zirtur atam lemaya zirzo le indu khop hun tong lovin kan liam zela hedin muna hian min chel Ringtu pathian khongai na bok hi aluthar le thin ani hi thupon bung sari chang som pathuma chuan he thu hi kan mu a upaji nga pakhat chuan ka hne na heng pon var sin te hi tu te nge ni a khoya tanga local nge an ni ti in mi bia a ti thu kan mu a adot chia changa hian tin ke chuan a hne na kapu nang mani rialom kati a tinanin ka hne na heng hi hriom na satakata chuak ho te kha an ni a an puan te beram no thisena su in anti varta a ti thu kan muzi ani thupon bung ni chang saria ti hian a soi boka tharawin ko ran ho hne na thu a soi hi beng nei chuan rero se a Hnehtu apiang pathian paradisan nun na thingami ke ti rang ati e ti in asoi le ani heta tanga kan mu chu van ram hi ma ni cross puwa lali so ji tu ni tin nuna Hnehtu apiang te chantu ram ani thu chiang takin ta hian min tarlan sak ani helai hian Hnehtu te hi hriom na satakata chuak te ni a an tur viau mai ma se an tur na kaltlang khan lali so Krista tan an rin tlata wangin tur ma sela Hnehtu an nitlat mai ni chu achan chu ti du da na le hreom na le thlem na kara khanin nget taka an din tluan theya wangin Hnehtu an lonita ani thupon bu kan soi lan tak atang mai po khan kan rin na konga hian Hnehtu ni tura lobi masato tu tenuna kan thil mu poi mo em chu Hnehtu ni tur hian sual kan be le tangaya kan do da langaya kan rin omangaya hri ompo turin huama ma ni in phatak kangai ti ta hian chiang takin kan mu ani pangpar fresh moi tak tak kan mu te hi an ma ni a ron ngot an ni big lova an moi na phena hian in thla da san hau lova phur takatuya choma leitha avura sumle pai thale zung senga enkol tu an omani ti ariat thina chuwang chuan pangpar moi takaron par chuk tur hian a enkol na hi a ol somehow big lovani chutiang chuan Ringtu nun po hi achak na le ang nge na phena hian adu om na phena hian aman pek tur tam tak a om thin mi hiat lem lawa chu nge tong trai fo te asura sa noya biakin kong zo trang te khem na le dodal na kara tur fan te rong bol na konga ha chung po a ti ram na te ama mo tu te pan le ko kal te mi bo le mi hla te ve le ngai sak mi ni te lalpa chen pui ni tura chung ko mai cham me mit lova bot sai reng te soi tur atam hle mai chu tiang chu Ringtu nuna thil poi mo em ani a Ringtu nuna Hnehtu ni turin chung te chu kan paltlang angai thin ani
rin na afaklo kan ti ringtu chale ropui tak tak te po kha kan soi ang muna khan lalpatan an loading het to thina ne na puan zar thing parin Hnehtu ni in an leng thina ni avan poimo te lul em savona rola khan heti hian a soya mel ma kan nei lo chuan in be na a om lo in be na a om lo chuan ne na po a om chuang lo ne na a om lo chuan lal lukhum a om lo atia he thu hian lal lukhum khum turin lalpa lama kan trana setanale anna tho sual hi thurwal pui lava kan ep tlata kan mel ma a kan puana kan be reng angai nei ti fe takin mintarlan saka mel ma kan nei chuan setana ani turani ti chuan chu kan beyang kan be chuan chu ta chuan ne na po oma ne na om chuan lalukhum po om don ti na ni chu Greek milar philosopher ropui takmai Aristotle khanin ne har berchu ma ni hiani aloti ve boka min roi suala sual salamin nuk lutu chu he ke ma ni thin lung ngei ti sa na hiani fo maya Aristotle zirtir Plato khan apu thu sei zula chi ne na ropui berchu ma ni in ne hiani aron ti ve chi bokani he he dik mani ma ni in ne tel hiangai tlat mai ni chu ma ni kan in ne chuan tu man min thlem thei lovani Johanna chuan pathian hrin to phot chuan khovel angam zel sia he hiani khovel ne a ngam na chu kan rin na hi a han ti a kan rin na chu lali suwa ani a kan rin na chu Krista na tho khovel ka ngam ta tia ne na min chan saka chu min chan sak tua in nga zo vek na churin na kan ti hini a tharawa piang chung lam pathian hrin dik tak te chuan Hnehtu Krista zara sualanin ne tir du lova an ma ni in thununin ma ni in hne tlatin khovel an hne zel thinani tukina hian ringtu nun chu Krista na thoa in ngata ama arin chan tu ani awangin adu zong trom tu ani ngala sualin achunga thu ani to lova Hnehtu ani ti kan lo hrethar leta ringtu tam tak chuan ti sa na thanem ngai takin thok thin ma se an rin na hian exercise ngai lova an che chu apui lova an chak thei lova ni ringtu chuan arin na chu phowa amang chuaka ache chuaka apen chu apuya achak tel tela Hnehtu ani thin tharau thianglim tran pui na in ma ni ai hne thina tur chung ze lin chan chung zelin ne na achang thin chu nun chu kan nun hi ani theu thei nan lalpan tukina hian kan za in mal min som thar theu ro se amen itong trayang u lalpa kan pathian chung nung bermin mangai tu tukina hian ringtu nun chu Hnehtu ani ti in ithucha kan ngai thale ta a khongai takin lalpa tukina kan thucha hi apoi mo ma khovel sual na le thlem na sang zelkara hian ne a om lova Hnehtu kan ni theina turin he thucha mang hian nangin kan hne na thu so yang che i khongai na le mal som na lali so Krista mengin kan ron dile amen